Mwongeye kwirirwa mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu. U Rwanda rwatangaje ko rwahagaritse umubano warwo n'Ububiligi ruha amasaha 48 abadiplomate barwo yo kuba bavuye mu gihugu. Minisitiri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda niyo yabitangaje ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere binyuze mu itangazo yashize hanze. Muri iri tangazo yavuze ko uyu munsi guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje guverinoma y'Ububiligi icyemezo yafashe cyo guca umubano w'ububanyi bikaba bigomba guhita bitangira gukurikizwa. Rikomeza rivuga ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusuzuma neza ibintu byinshi bifite aho bihuriye n'Ububiligi birimo ukubeshya. Iri tangazo rigaruka ku kuntu Ububiligi bwagiye bwangiza u Rwanda binyuze mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bukaba bukomeje kuruhimbira ibinyoma. Rivuga ko kandi iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurengera inyungu z'u Rwanda, ndetse ko abadiplomate bose b'Ububiligi bari mu Rwanda bagomba kuba bahavuye mu masaha 48 riti. Icyemezo cy'uyu munsi kigaragaza ubushake bw'u Rwanda mu kurengera inyungu z'igihugu n'icyubahiro cy'Abanyarwanda, ndetse no kubahiriza amahame y'ubusugire, amahoro ndetse no kubahana. Aba badiplomate bose b'Ababiligi mu Rwanda basabwa kuva mu gihugu mu masaha 48 mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'i Vienne. U Rwanda ruzarinda amazu, umutungo ndetse n'ububiko bw'ubutumwa bw'ububanyi n'amahanga bw'Ububiligi i Kigali. Ibi bije nyuma y'uko ku munsi w'ejo aribwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeye kwihanangiriza Ububiligi bushinja u Rwanda guteza intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko inkomoko y'ibyo byose ari Ububiligi bubitera. Wakwibaza ngo nyuma yaho Ububiligi rero nabwo buherewe amasaha 48 se bo barakora iki? Reba aho hasi handitse subscribe, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ari update, amakuru aziye igihe. Murakoze, ciao ciao, naho mu nkuru y'ubutaha. Nari umuhungu wanyu Christian Oscar Bengera, iyi ni channel y'abasirimu.